It's a story time. It's a story time. Ayibocula lami wena. It's a story time. Yeah. Hey. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Hey, lalela, uba ukuthi awungazi, asivele sibe kanje mina nawe sibe zichomi sizokwazana ngendlela. Kulate for ama introduction. Imnandi indaba iyangishisa ila igcwele isifuba uthi malwandle. Andagileka ndithi ndithola indoda sana. Yo, yazini. She's Xhosa, that is why ndithetha kwangoku. That is why ndithetha kwangoku because ndifuna ukuthi umnikazi wale ndaba ayive kakuhle andathi yo malwandle waze wandirobha uthi ubalisa ibali lami uvele malwandle. Uthi ungayileqi ndifuna ukuthi uyichaye le ndaba step by step ukuze abantu bakuve kakuhle ube uthetha malwandle. Uphi ngoku ndisokola kangaka ndithi ndithola indoda ndaze ndabhalela ekhaya malwandle ngathi mama ndiyifumene wena uphi ngolomzuzu. Lalela indaba zala ekhaya zakhulisa ziyasifaka endleleni kanti ke at the end of the day at some point kufanele sibuye sihleke ngoba ya impilo injalo. Uma ukuthi nawe ufuna ukusixoxela indaba yakho, don't make a mistake. Find me on Facebook, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka, TikTok and Instagram. If kukuthi ubona ukuthi awukho kulawa ma platforms or ubona ukuthi athatha kude uvele nje uyi-voice note indaba yakho ukuthi 071 941 7. Ayibona ukuthi ilula kanjani. Uthi malwandle angagileka. Mina nawe singontanga sana jonga singontanga nami ndikwi4th floor nawe ukwi4th floor. Malwandle uthi ngoba ama2K awazi ukuthi sibuya phi. Yazi makuthiwa ama2K have no idea ukuthi sibuya phi nomjolo. Yo shem yo uthi nje ngicela futhi ngicela ubiza wona kanye ama2K azomamelisise ngoba yini na sishile thina umjolo. Bona bafika izinto sezilula sekukhona WhatsApp no video call anonto. Thina bezingekho zonke lezo besijola blindsided. Yazi ujole blindside uze uthi phithi ngendoda ongayaziyo uthi hey malwandle hlanganiyane nendoda kuFacebook ngalamnyaka sana. Ngalamnyaka uFacebook esadlisa ngokujola usathi xa ufumene indoda kuFacebook yathi lalela darling ndiyakuthanda nawe uvela uthi nami ndiyakuthanda baby sishataneni sifaka ama-ringi ngakusasa sithi mncwa. Uthi ndikuleso simo ke malwandle ngihlangane nendoda kuFacebook in one of the groups. And malwandle ngendlela leya group leya eyayihlonipheke ngakhona ngisaba nokuyibiza ngegama. Kodwa ngihlangana nendoda lapho kulawo ma groups. I-group yakhona nje yayi-serious futhi inobuformality, inabantu abafundileyo, inabantu aba-right. Even ngisho umuntu owayiqala owayisungula leya group uma ngingamusha igama lakhe. And lapho ngiyamazi kodwa ke ngimtshele ngoba yeah uthi yes malwandle yona lo group leyo negama eliqala ngo-B yona leyo kodwa malwandle ungabatsheli laba hayi bazomosha. Uthi malwandle sijole nendoda yami yaka-B something. Uma sijole nendoda yami yaka-B something akumandi kusweet nekhala umuntu unesingisi esimnandi esivele sehlele straight kubhontshisi uvele uzwe ubhontshisi nje uthi nje ungakomboni nokumbona lo muntu up until a time whereby sivumelana ke ukuthi ke asiyithathe le nkulumo yethu ngoba imnandi kakhulu asiyithathe siyibuyisele emafonini siyibuyisele na WhatsApp. Uthi malwandle uWhatsApp mina nawe siyawazi WhatsApp mawufika ukuthi ubungena video call WhatsApp. Uma siyawazi mina nawe uWhatsApp malwandle mawufika ukuthi ubungena blue tick. There was a time ithi ngibeka ama2K esithombeni. There was a time whereby uWhatsApp wawuthi mawusendela umuntu imessage ungamazi noma uyitholile makayitholanga yini. There was a time whereby WhatsApp had no blue tick. There was a time whereby WhatsApp only had nje i-profile picture ukuthi uyabona ukuthi ukhuluma nobani and you will just believe that and we're certain ukuthi uye lo muntu okhuluma naye whether uyena or akuyena.
Kodwa ekugcineni kosuku there was WhatsApp and there was Facebook, right? Instagram is very new. Mangaphazama Instagram can't uqale 2006 5 angisazi. Kodwa besiphusha ngo-Facebook, yonke into besiyiphusha ngo-Facebook. And back in those days when uMark was starting ngo-Facebook, yazi abantu baka-Facebook abantu bebethola imishado. Like for real, I know couples mina who are married today abahlangana ku-Facebook. I know couples abaney'ngane today abahlangana ku-Facebook. That's how effective Facebook was. Kwa-WhatsApp lo besingawethembi. There was a time whereby i-call ka-WhatsApp bekunzima ukuthola umuntu uma umfonela nge-WhatsApp uthi uyamfonela ithi uthi uyamfonela ithi uthi uyamfonela ithi ugcina uyiduba uyiyeka uthi Malwandle untanga wami impela-ke wena 4th floor gang, sondela nganeno ngoba uzoyazi kangcono lento engikhuluma ngayo. Uthi ngihlangane noMlisa kule group ka-BB on Facebook eyayidumile kwi-group nje yabantu aba-right, aba-distant, abafundile. Uthi aka-cute umuntu wakhona Malwandle, akakhulumi kamnandi umuntu wakhona Malwandle. Uthi hhayi-ke sidate noMlisa up until si-decide ukuyikhipha ku-Facebook DMs le ndaba yethu siyithathe rhaxa emafonini. Masiyithatha rhaxa emafonini ukhona uWhatsApp, kodwa uWhatsApp awuna video call. Kodwa uWhatsApp you just have to believe lento. And at that time uWhatsApp wawungenawo ngisho uvoice ntontoni, uvoice note lo sesukhona manje ubungenawo. Uthi ndikuleyo meko ke sana, uthi akamhle umuntu wami, excuse me, akamhle umuntu wami. And at that point mina ngikuphi? NgiseKapa. Phansi eKapa lodumo umuntu wami yena uclaima ukuthi ukephi? UseDurban. Yo, ayiseyinde i-distance. Cinga ngoku ubani awuzoyiqala kuqale incoyo yokuthi asidibane cause these distances. Hayi. Kona umjolo wethu hayi angifuni ukungasho umnandi. Uthi hayi ke simane sisendelana izithombe-ke ku-DM Facebook, simane sisendelana izithombe-ke. Uthi at this point I'm comfortable ukuthi hayi uyena ngempela. Ha uyena Nkosiyami, ha uyena. Ileyo imeko injalo nje. Uthi hayi ke siqhubeke isikhathi sihambe isikhathi, iphela inyanga yokuqala, iphela inyanga yesibili. Ngise-Cape Town, umuntu wami useDurban, ngi-frustrated, my being is frustrated, I'm sexually frustrated, I'm emotionally hurt nje ukuthi how come can I just find myself falling in love nomuntu okude kanje nami. Uthi he uNkulunkulu emuhle njalo Malandle. Uthi-ke mina-ke umsebenzi engiwusebenzayo ngicela ukungawusho kodwa awuve ungihambisa. Uthi nini mina ngizithola ngise-Namibia for 3-6 months, nini ngizithola ngise-Ghana. Uthi nje ngisebenza nje into kanjalo nje, ngicela ukungasho ukuthi umsebenzi muni kodwa uyangihambisa umsebenzi wami. Naye umuntu wami ngamtshela ukuthi hayi-ke kusho ukuthi sesiyolinda uma ukuthi wena uyahluleka ukuza kumina eDurban la engikhona njengamanje, because eDurban it's not just Durban, it so happen ukuthi it's Durban and it's home as well. Uma uthi uyahluleka njengamanje njengoba ngila ekhaya ngisebenzela ngasekhaya for now, I don't know it's gonna be for how long, kodwa I've been told ukuthi I'm gonna be deployed on this project esisebenza kuyona manje for the next year. Possibly mhlambe if I start moving now, I'll move mhlambe in the next year or so. Maybe just maybe ngelinye ilanga, I don't know. Kuyokwenzeka ukuthi ngigcine kuthiwa hayi-ke ngijutshwa ukuthi ngishone eKapa. Uthi hayi kube leyo nto-ke hayi-ke siyaxoxa-ke nomuntu wami kumnandi up until kuphele 2-3 months down the line. Umuntu wami oseKapa angithi angitshele ukuthini, listen baby, I've got good news for you. Ngithi mina zithini good news ke sana? Athi lalela baby, I'm coming to Durban. Yeah? Athi yes baby, I'm coming to Durban. Ha! Uthi andagxuma ndibheka phezulu Malwandle, ndithwala ndibambelela izandla ekhanda, ndimemeza ubawo ngaphezulu ohlala isimazi ukuthi saxelelwa kuSunday school uba uhlala pha emafini kalokho. Uthi ndimmemeza ndithi yo bawo bathanda bonke abantu bakho, kanti mina nami kanti bendingazi ukuba uzoke undive eyami emkhuleko. Akumandi kusweet nekhala. Uthi ayina ngempela-ke kube ukuthi uyanginika kama-details, hayi-ke ngizofika eDurban ngosuku olukuthi, ngizofika le ndawo lokuthi aze asho nelokishi azofikela kulo, ngizofikela elokishini olukuthi kanjani kwathini. Uthi mina ekugcineni kosuku lo muntu lo I'm not very clued up ukuthi wenza msebenzi muni, yazi.
mina nje ngivele ngazithandela indoda, sajola nendoda kwamnandi kwale but angikho very clear ukuthi wenza msebenzi muni up to a point ukuthi wathi uma engitshela ukuthi mengabe esela eDurban angeke ahlale isikhathi eside kuzoba uthi wathini kuzoba mhlambe plus or minus 6 months okusho ukuthi probably nami by the time ngimuva ngiya kwenye indawo mhlambe naye uzobe seqedile lento azoyenza angazange ayibize ngegama ukuthi izobe iyini mhlambe sizobe sesazana kangcono uthi nje mina ngaba excited ngaba nje pity ukuthi at least ngizombona ngamehlo umuntu wami ngizogcina ngiyekele ukumbona ezithombeni. Hey, uthi sihamba isikhathi Malwandle. Ayike sifike isikhathi sokuthi ngibone umuntu wami ke. Uthi hayike date is set, dress is on flick. Uthi hayike ngalesa sikhathi sasizidwebela uNike nawe Malwandle uyawazi lo Nike sasivele sudwebe sivele ube sexy uthi ubuso bakho nge-light brown uvele uthi nje ngci i-lipstick e-red tepu uphume stressini. Uthi ngilapho nginuka kamnandi ngimuhle and everything. Malwandle angazi noma uyayazi in leya restaurant that used to be along the beach somewhere there. Uyabona the wheel kusasene wheel ngempela lalithi ngempela the wheel. Uyayazi in leya restaurant that was along the beach ayibizwa ngeLonghorn. Uthi yes Malwandle that restaurant i-appointment yami ke nomuntu wami ilapho. Uthi ngathi mangiyigugulisha le ndawo ngiyibheka lapha ku Longhorn uthi ngangiqala nokungena kuyona ngowaseThekwini kodwa ngangaze ngingene kuleya ndawo. Imagine umuntu wami for the very first time ngizohlangana naye uzongikhiphela eLonghorn. Uthi that place was beautiful and I was so ngavele ngameltha inhliziyo ukuthi ha ungithanda kangaka umuntu wami. Uthi hayike lifika usuku olukhulu olungaliyo siplane ukuyodla ibrunch nomuntu wami eLonghorn i-appointment yethu ila around 11. Uthi ke mina ke Malwandle ave ngipunctual because even ngisho umsebenzi engiwenzayo requires me ukuthi makuthiwa kuyiwe endaweni ukuthi kune meeting mangabe ukuthi meeting kufanele wena usuhleli eboardroom 10 minutes before the meeting or 30 minutes before. Uthi nje indaba ye nonsense yesikhathi yokuba late ayinto engatoleratewa at all. Uthi so ngiyilowo muntu uthi ke the time is 20 to 11. I-meeting appointment yami nomuntu wami ingo-11 ngifikile eLonghorn ngangena ngo11:30 and uthi leya restaurant kwakubhukhwa mangabe uya kuyona ufike ubhukhe usho ukuthi nibangakhi nizofika sikhatsini. Uthi ngafika ngangena ngaphakathi ngaqonda nje ngqo kulokhunjana kwi-counter desk ngafike ngasho ukuthi uzibani ubhukhile yini isikhathi esokuthi kanti hayi nangempela avuma usisathi yes there is a table booking eyenziwe ngesikhathi sokuthi for a brunch abantu abawu2 nywa. Uthi hayi ngibe happy ukuthi hayi ziyakhipha umuntu wami uneqiniso. Uthi ngiphume ngihambe ngizithathele nje a very light walk along the beach ngisi nje ake ngishawa umoya ngiheme kamnandi ngizokwamukela uthando lusha all fresh umacekeceke wothando. Uthi hayi ngiyasibuka isikhathi siyahamba asisahambi kancane asisacothi ixesha Malwandle alisacothi sekungathi ngavele ngilithi nje wathi ngithi kuvele kubo 11 ngibona umuntu wami. Uthi hayi ngicothe ke isikhathi ngihamba uthi hayi ngiyabona sekukora 2. Uthi ke manje njoba sekukora 2 sengiwokhela closer to iLonghorn and amehlo ami athe ngci ngasemnyango wakhona because I want to see each and every guy that walks in that looks or resembles the features of lama pictures ebengiloke ngiwasendelwa ngoba ngifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi la angizile ukuzoskema lo muntu uyena ngempela as ama pictures akhe kade ngisendela kona. Uthi ayina ngempela ke uvalo selothi nje gugu uthi hey sekuqala kubanda yonke into ke manje the reality is sinking in ukuthi it could be you know lo mzuzu lo. Uthi ayina ngempela ke amehla akhe aseloke lapha ngasemnyango uthi kodwa ngigcine ngambonanga umuntu up until a point whereby now it's 10 to ngivele ngiziqunge ngithi hayi othe ngihambe ngiyongena ngoba vele it's closer to the time anyway. If lo muntu lokumuntu osazi isikhathi njengami he's actually gonna be there by now. Uthi ngingene ku Facebook wami ngicheck amalokhunjana ama messages ngibona ukuthi akazange text yini. Uthi hayi ngiyibona i-text nangu yasho ukuthi my love I'm 2 minutes away.
uthi hayi mangibuka isikhathi asende ngaso i-message ngiyabona ukuthi probably already he's in, probably mhlambe yimi engingambonanga ngesikhathi ngena ngoba phela bengiloke ngiqalaqalaza ukuthi uthi hayi mhlambe I've missed him. Uthi hayi ke nami ngizilungise ngizicoceke ngikhiphe isibuko sami ke esikhwameni ngizithinta ngivusele i-lipstick ngithi ngci i-lip gloss wabanjani. Uthi hayi ngibe right ngikhiphe i-spray sami ngithi fufu phela nginuke kamnandi athi noma ethatha ihug ubaby. Uthi hayi nangempela ngisondele qwa uthi ngifike ngingene. Uthi mangingena ngabona wena kuqala useka ngaphakathi already. Uthi ngqomondo yensizwa enhle ende edark. Uthi Malwandle ngangihleze ngiwabona ama pictures akho lo muntu omuhle. Uthi kodwa uyabona manje bese ngimbona live. Uthi hey Malwandle igeza lensizwa yaze yayinhle ingane yabantu wemaye. Uthi lo bhuti usho ngale shiya elithiki engazi ukuthi lamashiya manje atringiwe. Uthi lo bhuti usho ngamehlo yabona lamehlo lawa engazi ukuthi ayanqena ukuvuleka athi makubuka ukuthi uthi Malwandle ama-lips alo muntu sengifuna ukumgqimela ngimbambe ngimcabuze wona manje kodwa isimilo sithi ntombazane hlala phansi khuza ubhontshisi wakho man. Uthi hayi ke umuntu wami angibone ngingena nje ngomnyango asukuma okay eze ngakumina eze ngakumina afika angibamba angiqokule umuntu wami angibamba ngiroundisa uthi uyayibona le hug Malwandle umuntu avela afika uqukule akubamba khaka bese rounda nawe ukuthi shi uthi bese ngithi mncwa esiphongeni angibeke phansi abese ngibamba ngesandla zoke ngibamba ngesandla ngimlandela ngemuva angibambe ngesandla ungisa etafuleni leli silibhukhile. Uthi sifike sihlale phansi afike athi sawubona wazibani uthi Malwandle angisakhophozi angisancibiliki angise happy angizazi lokho singizenzeni angazi noma ngikhale noma ngihleke noma uthi Malwandle such a gentleman, such a cute guy. I've always thought this guy is cute now that I'm seeing him live. Uthi hayi ke sihlale phansi ke si-order ku-waiter lithi menu wathini. Uthi at the end of the day umuntu wami athi hayi we are celebrating. I know it's still early in the day but we just need a bottle of red wine. We need to celebrate. It's been 3 months esikhuluma on the phone wathini and we finally meet and everything. Uthi hayi usuku lube luhle and usuku lethu luphele ngokuthi ke manje sengikhomile icathulo ke mina sengihamba along with some looks along the beach. Yabona leso simo leso sokuthatha ama-walks along the beach. Uthi umuntu wami useka ngiphathele icathulo ngesandla useka manje hamba ngibamba ngicabuza ngisondeza ngihaga ngithini akazazi naye azithini i-excitement nje ila. Uthi Malwandle angifuni ukusho ukuthi kwenzakalani okunye okwenzeka kodwa umjolo wabamuhle up until the time ngimvakashele umuntu wami la ahlala khona. Uthi Malwandle umuntu wami ekhaya kubo kunomuzi nje omkhulu oyi big room and then yena une outside building yakhe ngaphandle. Uthi ngelanga lakhona kwakungazi ukuthi bezwe mina. Uthi Malwandle ngezwe nje gadla ama lights uthi bright lights exhophana. Uthi angazi ukuthi isicapha sakhahlelwa nini savuleka nini sasakazeka nini le kanjani. Uthi nje ngabona ngama lights engikhombe ngqo emehlweni engixhopha kabuhlungu kanjani. Umuntu wamfuna amaphoyisa. Ufuna amaphoyisa umuntu wami kuzwakela ukuthi utholakele all along njengoba wade ehlele eKapa ebecashile I'm dating a umnokubezi. Facebook nomjolo lalelani uYouTube akafuni siwashwa lamagama live. Hey kuthi umuntu wami usewaqedile amantombazane kuFacebook. Mina nginenhlanhla uyazazi ezika Thabo Bester i-twin. Uthi uyayazi i-twin kaThabo Bester engangiyidate. Futhi mina ngi-understand ukuthi ngasinda kanjani ngoba kuthiwa amantombazane wayenza nje exactly wayeshaya exactly the same stance lawa ayeshaya uThabo Bester. Isikhathi esiningi amantombazane waheha ngokuthi watholele a modeling job or an acting job up until la athola khona isikhathi sokuthi intombazana ayibamba igojele ayinukubeza aqede ngayishika kanjalo. Uma ngabe ibe nebhadi kuthiwa wayeyibulala mayibe nebhadi.
Uma ebenenhlanhla wayeyilahlela nje ayilahlela esigangeni. Lo muntu uMalwandle ngicela ukukutshela ukuthi amaphoyisa ayesefuna ukusibutha sonke kwalamulela elinye iphoyisa okwangazi lubhuti baba nje okhulile lathi hayi no guys niyabona ukuthi umuntu wesifazane lo probably doesn't even know what is going on. So umuntu esize ngaye yilo. Labantu nje basibafica labalele asikho isidingo sokuthi sithathe intombazane abantu esingayazi ukuthi ihlangana phi nayo yonke ama cases walo muntu. Umuntu ebesimfuna simtholile. Uthi hey umuntu wami bambamba amalwandle kabuhlungu phambi kwami bamjijajija bambamba bambopha kanjani lapho unquna akagqokile sengiyatatazela ngazi ukuthi ngenze njani ngikhiphe iskipa ngimnike ngithini. Uthi impahla amalwandle zokugqoka ngazijikijela eveleni sebeyivala. Ngazijikijela ngafaka jikijela ijini ne-shirt ngapha ne-t-shirt ngaphakathi sebemthathile ngasala ngikhamisile mina nabantu bakubo engabe kwakwabantu bakubo or kwakuyo abantu bakubo Mbumbulu. Uthi ngasala ngikhamisile emalwandle. Uthi the tears I cried. Uthi lapho ngiyambona ivan ngoba phela amaphoyisa ngithi ngalesikhathi Africa labona lo msindo nala sound yenziwa even yamaphoyisa kusho ukuthi basabhala something abayibhalayo bayakhuluma na ku-over ukuthi bamtholile umuntu ebemfuna kanjani kusho ukuthi benza i-report or something like that. Uthi imile and ungibuke la kulezi zikhala lezi zewindi leli le van. Uthi nje ngiyambona ukuthi even though engakhulumi amagama engiwezwayo kodwa ngiyabona ukuthi ngomlomo uthi I'm sorry. Uthi nje I'm sorry. I'm sorry. Uthi inhliziyo yami yayibuhlunguni. Uthi Malwandle till this day angaze ngirecover. I've never heard from that guy ever again ngoba angazi ukuthi bamthatha bayomvalela kephi. Angiphindanga ngakwazi ukufollow up ngathi ngithi ngiyabuyela kulowo muzi lowo ayengise kuona ngiyasola futhi kwayilowo muzi kwakungesikona kubo. Kusho ukuthi lo backroom le esasilele kuyo mina naye mhlambe wayeqashilo something ngoba ngathi ngiyabuyela kulowo muzi lo ngafika sekuhlala abanye abantu ngabuyela about 6 or 7 months later nakhona futhi sengithi nje ngifuna ukuyoxola nje ngizwe ukuthi kahle ngoba at some point kufanele uphinde ucabange umuntu ucabange kalinga uxola ukuthi mhlambe kwakuyi mistake because ngase nginalo into emqondo nami hayi mhlambe kwakuyi mistake mhlambe wayefaniswe nomuntu ngempela thizeni ababemfuna. Because inhliziyo yami yayinqaba Malwandle ukuvuma ukuthi for real I dated ngoba phela uthi ngaleso sikhathi leso kwenzeka le nto kwase mhlambe sekuphele ngisho 6 months bejola yonke into i-right kumnandi kwase kuphele ngisho 6 months but engabonile utho futhi osolisayo engasoli nje next ukuthi lo muntu lo could be a wanted for amacala anzima kanje. Uthi inhliziyo yami yayinqaba ukuvuma. So ngase ngifuna nje ukuyoconfirm ukuthi ekhaya kuba bangitshela ukuthi ke meka ubanjiwe wasoka kuliphi ijele icala kwathini at least ngi-attend icala ngizizwele ngokwami ukuthi hawu ngathi ngithi ngiyafika lapha kulo muzi kuzigqumekele nje for sale, nobody is there, nobody knows what I'm talking about. Kwaba nje ukuphela kwami kanjalo nje. Excuse me, nalowo muntu wami engangicabanga ukuthi umuntu wami engase ngimtholile uyacabanga almost close to a year because phela saqala sajola ku Facebook kwaphela nje u2 months sizijolela ku Facebook before sihlangana. Masihlangana mina naye kwase kuyinyanga yesithathu. Uma eboshwa kwase kuyohlangana inyanga mhlambe ye7 sindawonye. Mujolo. Angazi singavele senze kanjani sivele sibe nale system leyo ukuthi mekuthiwa mawuthola umuntu uyabona le system le esetshenziswa inkantolo ovela uphathe i-ID number ubone yonke imikhuba yakhe umuntu ubone nama case wakhe ubone nama ITC district ubone nje yonke into yakhe ngoba hey umjolo angifuna umjolo umjolo uyangisa ay asihlanganeni kwelalandelayo indaba. Ngizilindile futhi nezakho wajola nobani kwenzakalani wagileka makwenze njani. Yane, ngiyakuthanda.